Vsi za enega in ena za 10. Za koga se pa upravičujem? Kako, zakaj vi tam delate s tobožnjimi rjuhami? Ne, gospod Slavi, to smo rjuhe mi zato dali tako, da jih v bistvu je stvar... Tako, da jih malo zluftamo. Zluftamo, pile. Zluftate. Treba. Tako zaradi, da Slavko pomagaj, ko bogate molim. Molim! Zaradi molim! Kakih molov? Pa pile moje, cela jata jih je prišla iz Jahorine, veš koliko jih je? Glej! To je